namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ne namuntlha of course ta hi khirho la hi kokwana Afrika man loko yi ri karhi yi hlasela hosi ngopfu Mr Post leswi of course hi ngopfu kahlekahle hi swi lenga ngopfu na timhaka leswi hosi ngopfu a lava ku bifa hlaya Bible so kokwana Afrika yi ze yi kumeka vhele kasi muthu of course ra ti 20 ta November yi nghena live so without any further waste of time a hi ngeneni hi twa ku laka live la a yi ku timhaka i tingane and stuff like that. Yeah, by the way yona maximum quality ya kokwana Afrika leyi i foni ya yona I mean hi leswo let's go. Aye minjhani hinkwenu Mpfukeni minjhani guys ku na lexi hi chusaka hi luya ntukulu luya wa tikomba ku na yexe wa swi vona ku leswi a nga swi chayi thyaka a tlhela ku lava ku mi tisela swin'wana swa yi4 swingomana thyaka ntsena ku nga lexi a nga na bifi luyani a nga mupfana a nga na bifi luya i bifi ya njhani u vulavula hi swilo swin'we sukisela kwale ka Vamanyangatsi hinkwenu byera nga mulanga swi mosana i bifi yaleyo a nga yi koti na bifi na sweswi mi ta swi twa leswi a nga ta i nhlamba ntsena leyi a nga ta yi humesa laniwa tingoma leti a nga ti la ku ti humesa a ni mina n'wi tiva ku hava lexi a nga ta xi yimbelela mzaki a nga na ngoma a nga na nchumu mina advice leyi ni nga ta n'wi nyika yona mzayani a fane a sukela beef a nga yi koti a hambana ti-beef a ti phikizamisela na va ma 2K va yena leyi hayi legend laniwa laha hi le makumu ephoso nge lungi la mzayi wena a wu koti nchumu hambi beef yini a wu koti wena kahle that's why no sweswiya mina ni tisole ngopfu laha ka ni nga tla life liya loko njanja ni vuye ni ya swi yingisela ni ta ku ni ku mara swi make sense wa ni fanele ni tle life liya mara ka swilo swo ka swi nga pfuni nchumu so phela a swi pfuni nchumu swilo leswiya ni swi vonini ni waste nkarhi wa mina ngopfu la okay hayi kokwana Afrika yi na mavunwa ngopfu yi na mavunwa ngopfu I mean like loko ku ri mpela a swi nga endli nchumu a yi ta yi tshike khale ku ngopfu ku tsalatsala hi Mr Post I mean like a swi like almost every day yi va yi kha yi tsalatsala hi Mr Post la ka page ra yona loko okay cheka almost every day yi va yi ri busy or somehow swi ri karhi swi relate na hosi ngo Mr Post somehow ti tele ti-post tin'wana ka ni nga update ku swi nga ze swi bora nkarhi wun'wana ta ka ta interesting mara ho loko ku hava kokwana Afrika yi nga loko a swi loko yi affecteni ku ri ka still va ya post swo and the challenge leyi va ku yi kha yi ri kona i timhaka to ri simu ri tlanga minete na minete loko yi ri byaleni yi va yi kha yi twa Mr Boss mi nga ma hi hleketa loko yi chayeriwa byaleni yi koho video clip kwala ka channel la va yi bela track yana ya Mr Boss yi ze yi suka laha yi nwela ku byala yi endlela live a handle ni sure ku ri simu ri ze ri hela and stuff like that so ku yi nga yi hemberi kokwana Afrika kwalani and stuff like that let's go. So swi kombisa ku my point ku swi kombisa ku hosi ngo Mr Post swa ku divide na matimba yo karhi ka beef va pengapenga hinkwanu Vamanyangatsi na van'wani va voneni loko va boha hi ti-beef lava va pengapenga ti ba munhu a penga hi beef lediya i lero sweswi a nga na ngoma a nga na beef a nga na nchumu munhu waloyo mi ta swi twa na sweswiya swi nga ta yimbeleriwa ka luwa wa mfowethu luya mi ta swi twa ku i ta byeriwa hi sexy ta byeriwa hi a nga na nchumu mpfalani hi lero a nga ha swi tivi ku ri i lwa na beni kumbe i lwa na hina kumbe a nga ha swi twisisi ku la se i la ku penga msaya lexi ni nga ta ku advise xona n'wana sesi kelela mati i ma hisa kwale ma hisa kona mzayi kuma mali leswi swa ku tsandza mzayi swa ku tsandza leswi huma wa ta loko a wo humanyana i relax humanyana ka social media mzayi ti chayela music wa wena nga ri ka social media swin'wana swi bohi ku hlamula mara wena swa vhe swi tikomba ku la yi talangi quantum mzayi wena why mina ndzi ku chava hi beef wena hambi no ka ni nga ku beef wena a ku na beef leyi nga ta ni beefa hi yona
a ku na beef leyi nga ta ni beefa hi yona i to vulavula hi xixin'we he n'wathakeni wa milenge ya swimusa fonyonyo dendere vito rero dendere ku tikiwe khale vito rero se la ku teka mavito ma wena ku tisale ka mina kosi njhani wena a wu na nchumu wena nga ta xi yimbelela wena mzaki wena a wu na nchumu nga ta xi yimbelela wena a wu na nchumu nga ta xi yimbelela wena that's why na loko vanhu va ku chava ku wa didi va phosa hi beef wena wa didi va phosa hi beef i na beef kwini mfana loyi u nga na beef nchumu loyi mi chava swilo swin'wanyana a ni mi mzana n'wi tiva na ku hava lexi a nga ta endla nchumu xona a nge le ku ndleka nchumu ma n'wi vona i le ku tirheni i tirha ku kelela mati sweswi ma swona sweswi i tirha ku tata tijojo ma swona ku ndlala yi le ku n'wi dlayeni a ku hi le ku performeni hi le ku i tala hi n'wi dlayaka a ku la ku performa ka laha ya hi humesa voice liya 55 v 2 mazi i twa hi nga ku va nga n'wi nyika 10 nyana a ku ta 10 a nga ta yi kuma keleli mati me le ritavi leyi nwisaku vanhu mati le ritavi va nga ta khomiwa hi tikholera vanhu a ma tiva malama ku mati lama i ka ritavi laha complex liya ka masingita vanhu va mati ya le ritavi lama ta mi komba video ya kona a kha a ka ritavi ma n'wi vona ku munhu waloyi le ku tsandzekeni guys yeah, okay, ha ha ri ka this section hi swona very very hosi ngombe Mr Boss a kha chela mati le masingita le laha kha kombisa ku chela mati yo basa yo nwa so ni twi na ku na ku va ku ri na a difference kokwana Africa ni twi na ku la yi le ku diverteni ka mhaka la yi le ku diverteni ka mhaka because that period leyi hi vulaka yo a kha chela mati ya le ridavi eminkarhi leyi a hi khe hi swona hosi ngombe Mr Boss a kha a ri busy a kha ndla swa patu vhele so logically speaking a nge fika a chela mati ya le ritavi a patwini i minkarhi ya ka handla swa construction sweswiya swo ku lunghisiwa patu no ndla patu ka ngove and stuff like that and the other areas so a nga ta teka mati yo basa ma fika ma cheriwa enanini a patwini let's just use logic ku ra ntiyiso let's use logic se kwalani kokwana Africa na mukani ta kwalani ku mhaka yin'we ni twi na ku mi le ku hi diverteni sort of like yi na mavunwa xikarhi sort of yes a yi ni ritavi laha but eminkarhi leyi a ha ri busy na construction unless if mi nga va mi ri na proof ya straight laha swi ti komba ku himpela sweswi i le ritavi loko a heta ku chela mati lama a chela mathangini yes other than that hosi ngombe Mr Boss laha recent searches swi tlhe a chela mati yo basa loko ma nga basa futhi loko swi nga twala ni va nga complain va ku halama a hi wona mara mina hi ku twisa ka mina laha in his defense yes of course in his defense in Mr Boss defense ni twi na ku laha a chela mati yo basa hi ku twisa ka mina loko ni wrong hayi kokwana Africa yi nga boheka ku va yi ta provide proof ya straight real proof yo himpela mati lama chela laha hi ritavi a yo basa ya nga swi vula swi tala hi leswo let's go kokwana Africa ma ku vona ku munhu waloyi le ku tsandzekeni guys mi kombela mi nga xava mati lamani n'wina mi lava ku va healthy mi ta khomi hi cholera mati lama me le ritavi guys a nga na mati mo basa loyi a nga borhanga na mati le ka yena hi nga ta kumbexana mi nyika mati lama ma huma ritavi be careful o kono nchumu luya no laha a za ti sunga hi yexe a nga dlayiwangi hi munhu to ze a teka ntambha ku i December loyi la ku teka nsati wa yena njikajika na yena a va nga na nchumu and a nga n'wi ndli nchumu i ta n'wi ndla yini loyi la ku n'wi fonela loko va zaye tala dorobeni loko va zaya tala dorobeni ni ta mi xavela mahenya ya hina nuna ku na cakala mali hava swo tsakisa n'wansati ku hava se i yini ye wa ha tshama titirakeni ta vanhu a tele tiraka a dlaya xisuti phela mi nga ri vanhu a hi nga ni ndzani n'wi humesini ka tinqambi a fane futhi sweswi a swi wes mzaya loko un'wanyana ni
a fanele u tirhisela tihomu ta swivara la tshangeni laha hambi u gonya ntshava ya tirhisela tihomu mzaya i swi vonile na yindlu i te yi sungula yindlu wa vona ku yi brike njhani brick na xitina na xin'we i rini exaya yindlu yi nga problem i yini denderi i swilo leswi nga ta ni kwatisa loko ku denderi a ku na lexi xi nga ta ni kwatisa mina n'wina mahato ma nwa mati ma ri tavi n'wina famba xavisela vanhu mati ma le ri tavi njhani mfana loyi I regard this section I updating even previously kona Mr. Posific approach to be honest I'm not going to lie mina ni n'wi twela ngopfu hi sayiti ra beef ya Benny Mayengani beef ya Benny Mayengani ya vava loko se hi kha yi vuye phela ende ku ta se ku rhava ra xivuyewiso a ve a hetini Mr. Post a va a hetini kwala ka 2026 kwala nda swi verify again sure the time frame but hey ku nga va problem yikulukumba ngopfu ku nga va a huge problem as you can see xikomba ya IMC swi ya le UK hi checking previously hi checkisini kwala video kona already so hey yindlu hayi kwala ka leya yindlu it's a huge point and Mr. Boss fika phusha hey yi nga vava I'm not going to lie guys beef leyi yi nga vava loko se yi tlhe yi vuya ka imagine beef hi swin'wana even then se na i ya sungula even then hu se fika swi nga ndli swona it's a huge problem so hey nayo ya liya tigigi nayo maybe yi fike yi swi lunghizanyana loko ri yi teka lowa fee it's not the problem but loko yo teka 10,000 loko ri na 10,000 tigigi timbirhi hi vhiki kha ku ri 10 a yi ri mali a yi ri mali u nga tikuma maybe still wa profita yana mali yo vonaka i nga muka na 16,000 ka still per week it's a lot of money 16 times I go 4 still ya vuya koma 64 ma swona na loko ri maybe ti fambe 1 still i 32,000 i manga ta ku nyiketa 32,000 still as a profit sweswi ni vala as a profit a chele swa petrol swa yena side na loko ri na majina a hakerini still you can profit 32,000 so Mr. Boss ni twina ku yile ku loseni hala ka tigigi ku lala ntisa I'm not going to lie I understand yira head tigigi yes ku nga defendiwa yes but ni twina ku yi va yi kha yi luza mali yo tala ngopfu ka tigigi ti na mali swinene in overall ngongona nkarhi wa sweswi wa December imagine Mayengani kha xi na ma 40 something gigs sweswi it's crazy let's go kokwana Africa xavisela vanhu mati ma le ri tavi njhani mfana loyi a ku na beef yin'wana vona leswi swo repe vapana mina matoke bari yi lexi emsayi bari ngopfu wena bari ya bari wena loko va ku na bari kahle ka tinhlambi hinkwato va vula wena i kopela swi ze swi hi lero i la ku landzelela xin'wana na xin'wanyana i tshama repa beni hi lero se a wu la koka vafana lava va ma 2K wena wa u tlharihanga i ma hi ku twisa ka mzaya ni xoko i le ku yingiseleni n'wana sesi wo hi ku twisa ni nge 2 second nyana ni mi twisa nyana ngoma wa leswiya swa ri se mi bohe ku va ri tlula ni ngo ri vekela ni ya makumu ntsena nyana because swi nga ta hi hlupha swa ti-copyright I wish ku ri ha swa ti-copyright but unfortunately hi ta yi skipa section leyi until ri fika makumu risini ni khata kwalayo ma swi vona ku ri loko hi vulavula hi music guys hi vulavula hi yini loko hi vulavula hi music just 2 seconds mara swi clear swi leswi smisa lo a swi yimbelelanga swi fambelana na ti-beat hayi leswi lo tsala mina matoke se guys ni mi byerini kambe ku ti tshame ti nga ndo landa le vuxakeli a ti hupeni guys a to mani n'wi chavi beef luya hambo beef aka million ku hava swifuteni ku hava lexi nga ta ni kwatisa mina swa luya munhu wo penga peveri loko phikizana munhu wo penga nina u ta penga la se mani pengi mina ni nga ta phikizana a ni na swi tiva muzani n'wi lande evuxakeni i lande hi mina ena se ni ya phikizana hi yena mvama mara guys it's about us that Mr. Post to be honest this year mi le ku tweka ku vava guys this year im disappointing ngomisa lo hala tlhelo va n'wi dyele na nsati hala tlhelo guys mi kwini kasi ali mboni lanwa mi kwini
macete eminhleyini hina happy hina ntlhambi ya hina yi se tshama yi hi disappointa yi ndla swilo leswi hambi wo yini na yini yi nge zi twa yi ku hlamula hina ntlhambi ya hina yi dyondzini guys ya swi tiva ku hi lava yini vuton'wini na respect na yona hambi wo yi kuma yi ri ku yimeni ku beni kombela ku teka photo i nge zi i twa ku to yima murangaphandza teka picture na wena suka fa se hoyi makhwirini munhu wo kala xepi i ntlhambi ya njhani yaleyo a muba nenge ya swimusana mara sweswo ya yena yi njhani milenge tivutisi ku ya yena yi njhani loko n'wi vona yena yi njhani kambe nenge ya ximusana na munhu wa xiswapa hi wini loyi nga fanele ya chingeriwa kwala n'wina guys mani swi tivi ku swi loyina hayi ri kwala hi ngo referensa ya mhaka ya ndhawu avuxakeni swonta van'wana mi nga ku tivi ku a ni vhele tindhawu leti hambanahambana no munhu u huma kwini so evuxakeni kahlekahle it's basically in Giyani kambe hi tivima section A after mall ma hinda mall liya where are we a yi lunghiziwe ma hinda mall to kahlekahle isayiti ri hala ku nga na vo Khensani ne a swi yime njhani mepe loho ya hi swoho hi to i masayiti ya lamiya ku nga section A ya hala va side vo stadium so ona mhaka leyi u ni hi searcha kunene a ni koti ku yi vona straight la but is that side ya se yi ri n'wi phule kwale a ni le ku tshama vanhu lava mi kuma ku yi ko Giyani ku tshama vanhu lava mi kuma ku maybe va na issue nyana maybe when it comes to ya ku hleketa ka vona sort of ya nga swi teka tani ku swi va swi ri a bit respectful and stuff like that so evuxakeni is this side i side ri vo Xilumani kahlekahle side ri vo Xilumani hotel and stuff like that so hi le evuxakeni hi laha hi vulaka kona kokwani Afrika ku a yi ri go and stuff like that so yo ndhawu ya kona loko ku ri na vuxakeni va vulaka kwa a ndhawu yo it's after yenani mos it's basically after ku na xikolo lexi ni nga ku xi laveni laha ni ta kota ku xi referensa kahle ya xi le mahlweni ne ya xi le mahlweni it's after this school yeah after this school yeah kambe what's the name Giyani High it's basically after Giyani High mi nghena vuxakeni ni ri Giyani High mi ku even then mi ku evuxakeni ndhawu leyi landzelaka na yi ndlaku na ku hi na vukolonyana sort of hi kona evuxakeni and the stuff like that okay ya yo area ko swo ku interest i yin'we ntsena leyi hi nga yi vona laha mahlweni ne ya swo ku yona interest ya kona yi ri one day and stuff like that ma it's a big area yona yikulu ndhawu leyi khe hi cheka la it's huge ni hlometele hala ndzhaku ni vona ku can we see anything a ni la ku zama ku vona if we can see anything a ku na wall we can't see anything n'wina n'wi rhandzeni n'wina mi n'wi rhandzaka ta voni n'wina ku swi ta kwini ta mi puyila luya ta mi bela ta mi repela mhaka yin'wanyani i ta mi repela mhaka yin'wana mi ta tlhe ku nyuma na n'wina a ku tatalamila matoka tate post requestani guys requestani nyana hi kandziyela lowa mzaya halo ake lungi loyiwa loya ni hi lero na hanya mina ni ku hava la nga ta kona hi ngo twa new sections if ni ka na tin'wana kwa hey guys misalo wapa mina nxaka ra yena Damani Marani hi lero ka music ku sukusela kwale hansi kwale ni ka ni n'wi byela mzaya loko mzaya phula byo hola n'wana se hikokwani Afrika se why loko mina ni fikini ku mi bisa loyiwa loko mzaya i nge lungi ka misa loyi lo nikiwa loyiwa ni ni ta n'wi tlula queen
tamani se tamani lo nikiwe guys a hi amukeleni le fosteleni mzaya ku hetisa yindlu vona sweswi inwisa vanhu mateli ritavi hi swona mara a yi nga ha vona inwisa vanhu mateli ritavi mi vula ku hi swona na hi mhaka ku lava ku hetisa yindlu ku lava ku fostela ku hetisa yindlu wa swi vona ku tigiga ka tikumi ma swi vona guys ku ta na problem byelani va ka masingita le complex leyi ku va nisiwa mati ya le ritavi swi vula ku xinkwa xa ka Shoprite xi bakiwa hi mati ya le ritavi hi swona mara i vuloyi swin'wanyana damani mati ka ritavi chekani ka tivhidiyo ta yena nghenani ka page ra Mzaya mi ta swi vona ku mati i ka ritavi a tlhela a chela tijojo letiya ti base ngopfu letiya a akela vanhu mati ya ritavi telela ngopfu faloyi a ni dama ku ri ya xikontiri kokwana Afrika na zonda Mzaya wa mina loko a nga ri kahle la me ni twana na vanhu va street la loko endla hi nga ku la sesi va ku bebule hi 5 months ni ta ku zonda why lavan'wani va rhandza ende lavan'wanyani va ni respecta kahle va na problem na va vona van'wana vele ku ti vuyiseni vuyani guys vuya luya nga na hite bonyiko mi ta swi twa nhlamba leyi a nga ta yiba sweswiwa va ndle yini mhana munhu loko a ze a va hoxa la va nghena kwini wa yena loko a nga holovi na luwa wa mfoti a nga holovi na yena se mhana yena va nghena kwini phela Mzaya wa mina n'wi tiva voice liya a ku hekopana Afrika kasi ni mhaka yini la ni byeleni nyana ni onhe yini xikolo a ri ka section yale mara ya yi humesa hikokwani Afrika wa mi nga zami ku yimbelela hi la ku twa swin'wana voice ya Mr Boss ya huma ni twina ku risimu ra Mr Boss ri nga huma mara kha ku ri kokwani Afrika mos ka section yale ya mutswari yale kokwani Afrika sweswi ya tika yena because minkarhi leyi a mi nge zama munhu wa ti-social media na loko Ben Mayengani a bifana ni mhani wa Gagashi so but ho vula ku la a ni twa mi nga swi ku swi khumbeni ku swa Ben Mayengani ku na yena eze hi ku bifana mutswari wa munhu so a mi le ku hlayeni va biviweni malaji laha va tlhela va nyikiwa warning vhele va bifiweni hi ta Scopus ku va na vana va 5 va ti-Scopus so va bifiweni xikuva va yiva matlhari mhaka pa xa dere na swo minkarhi yin'wana a va tirhisa tiye va yive matlhari so so kwala ka beef swi hi munhu la ku bifisa ku yini loko ri lowun'wana ya nga na problem a yena hi yena nga ta yisa mhaka mahlweni ende munhu waloyi hi vulavula ku yena hi already i bifini mutswari wa Mr Post koko loko ni languta se i delete mara already obvious Mr Post i na yona post leyi hi swi voneni laha of course a kha vekele na ba Mr Post la and stuff like that so so kahle i draw sort of Mr Post i vekele mutswari wa yena na hi a vekela mutswari wa hosi ngo Mr Post on social media kaseni kahle xihungasi xin'wana xa kahle ngopfu na loko hi hlangana guys hi nga nikana ta vuswa ku ri hina a hi problem se a hi suseni vatswari mina vhele loko no hlangana insurance kumbe na posa kumbe na veri i mali ya n'wanyana veri mali ya n'wanyana veri kona luya n'wanyana ni nga va nyika leti very kahle futhi ntlambi munhu luya i nga ze i kwatisa hi mhaka ta vuntlambi hikuva munhu i favor mani i vhete munhu i n'wi bifa i tlhe i swi veka kwala ni ta bifa mhana wena ni bifa ba wena ni bifa na vanhu i tlhari kahle laha you guys a hi kuleni guys a hi kuleni tlhariha a hi tlhariheni loko hi bifani mina wena a hi susi vanhu van'wanyana va va lehi bifana mina we straight loko hi tsandzana hi bifana hi nikana hi leti a hi swi nchumu sweswo sukela ku famba hi katsa vatswari mani vatswari va nghena kwini vatswari vatswari vo lo ni bebula phela swi vuli wo ni rhuma leswi ni swi endlaku leswi ni swi endlaku swi endliwa hi mina na nsati wa mina a swi vuli ku i lo ni rhuma leswi ni swi endlaku kumbe vana leswi i decision ya mina ni ri nexe maswona sweswi ni nga la ni nexe komba ku decision leyi tekaku hi mina ni ri wa se a hi hloniphananeni guys a hi hloniphananeni
ku swi ta nandzika mata Facebook yi nandzika ngopfu hi kha hi chengelana ku xini hi nga katsi vatswari a va ngheni helo ni wena Dlidlimete sweswi ta koka tindleve teto sweswi loko u twa posta mhana munhu ta straight ta koka tindleve delela ngopfu irime dender ende vitrere botani hebot Calvin vitrero ku nikiwe yena it was 20 something 2020 something tam chekela ro evitra yena rero a ku nikiwe ra denderi ku anga hlamba se a ri teka a ri nyika mina maswona ku angana beef angana ngoma angana xo chinga hi lero o teka leswi beni a swi vulaka kumbe leswi a nga swi vula le ndzhaku a swi teka a chingela swo hi vanhu se maswona ku xixexo a dom ngopfu a xikolweni a nga yangi no ya dasana loko va n'wi vutisa ku yi njhani album ya wena se a sungula ku pfula matihlo pfala mini bari yes hambi n'wina mi ngo men bari mara na hlekete guys ukaze kushile nhleketo kambe ize ku chinge swona hi pfule matehle hayi ni hetini laha hala ayi bini video yi kona ya this hala ayi bini ayi n'wi humese straight Mr Post kumbe xana leswi va nga na ngati yin'we ayi n'wi humesini la yi mali mi byela swin'wanyana ni ta tshama mi kha mi swi tiva ne beni va yingani ntlhambi ya ka Gaza ka ha ri hava ntlhambi yin'wanyana lavan'wana va ta hi le ndzhaku ku hava sweswo guys hi nge he pfuki hi lave ku swi analyze kumbe ku swi vona ku i mani se mi swi vonini na n'wina na nhlayo leyi vo ngo te a ni vete ku na head on ku ve na nhlayo Master Xitsonga endle nhlayo la loko mo ya ka Master Xitsonga ka YouTube mi ta swi vona nhlayo rini Mr Post n'wi beka 5 ni hume ka video a na khensa swinene kokwana Africa for the wa mi ni mentionini it means a lot me munhu loko munhu a ni mention a ri le henhla le na tsaka swinene and I appreciate it I'm impressed ni hume ka video kokwana Africa he vana I'm happy na khensa swinene kokwana Africa ku va mi ni mentionini it means a lot ka mina hi ndla swa straight vele number already video leyi vula kokwana Africa yi koho kwala ka channel I think ta vekela a link on top comment maybe nga tlhevi van'wana mi te hi tlhevi hi ti 1 ta December just ku va se hetisisisa so we shall see I mean the 3 ta December we shall see yeah let's go na khensa swinene hi ku ya hi tipoyinti hi n'wi beka 5 i number ncila hi 5 hi lero swi fana suka la ya kaya hi tlhe hi vuya a ha ri la hi tlhe hi famba hi tlhe loko se hi ku ra 5 hi kho hi fika ku swin'we giyara leswi hi nga n'wi ndla swona ka lembe leri dasa wa ha ta humesa na hi April wa ha ta humesa mi nga hi la guys relationship ya mina na Mzaya a ri close ngopfu ku na video liya a hi ri workshop a kokwana Africa kasi wa mi bisa ngoma leyi loko men fika a hi ri workshop a hi tirha swin'we a nga rhandzi ku hava munhu loyi a n'wi rhandza a kaya guys baba yi na 8 wa vasati vana hi 52 Mr Post a rhandza mina ngopfu la kaya ma twisisa a rhandza mina matako a ni rhandzela yini ngopfu a ni rhandzela matimba damani a ri munhu wo kuma mintirho to be honest munhu vulavula ntisi sweswi Mr Post a ri munhu wo tivana na vanhu from kusuka la Joni a ri munhu wo kuma ngopfu mintirho mantwisisi yaliya ya timovha ya yini so mina a swi tiva ku ri ni heavy duty like la ku tirhiwaku yana pusha swinene se a tekela mina Mzakwe valoma hi chikenyana hala yandla 1 2 3 hambi swilo a nga swi tivi leswo ka a nga swi tiveki a byela mina a ni me a ni tiva swilo like a tshama hi ri busy la ka a ku hayi malo
ejikeni laha hi handla 1 2 3 ni robiwa mara swi nga fani hikuva a ni nyika mara leyi nga ni vava hi liya yo se ni nga ha kumi nchumu a baleka na mali ya mina a ku na vuya ni ya ku performeni ma ni vona se hi yona yi nga vuya yi ni kwatisa ni fikelela ka xiyimo lexi ni nga ka xona nyamuntlha na yena that's why Mzaya sorry ni nge n'wi rivaleli a ni Xikwembu mina hayi ni nge n'wi rivaleli I think so heta ku la ku tlanga music ku nga ri khale ho songasonga I think we are basically done swo tala hi switwini luya ni nge n'wi tweli luya loko a ku nga ha na yin'wana information hi to vhete heta because se yile makumu video leya yona la hi ku a yi la ku tlanga music la luya ni nge n'wi tweli luya luya ni na yena hi December guys mi ta swi vona ku a ni n'wi chavi nchumu ni ya n'wi veka laha loko Mzaya tana haleni n'wana sweswi a ni n'wi chavi ni nge chavi mfana n'wana sesi ni nge n'wi chavi mina ni nge n'wi chavi n'wana sesi wa swi tiva na loko ni ta rhanga ni ya ka sesi ni fika loko minjhani sesi na Swari sesi na Swari i bava na mhani wa Mr Post mi fika ni va siyela cold drink a ni ye ni tsandzeka no va xavela cold drink Mzaya Mzaya nga tirheki mani na vatswari va wena i va stingy mali yaliya yi akaku mati leri ta i tsandzeka no mhani hi leyi cold drink mfana loyi that's why right through swi le ku n'wi vaveni leswi bela performisaka swona right through loko a kamati hina hi le ku performeni mati ya storage yana heta voice leya ku va na tisa malembe ya huma ya yi humesa voice okay ya ku vi ku tlanga music hala n'wana nge hi koti ku tlanga swa ha ri necessary because hi switwini swo tala la a ni ta compromise yes but a ka ha na nedi swo tala hi switwini la and stuff like that mi nga comment mavonelo ya n'wina la ya ku ri mhaka mi yi vonisa ku yini and stuff like that hi leswo loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe